Ki nongelam jong ka Hnyautrap Youth Council hapo jingelam usamla Isaac W Basayumot hanya kesengi kelapan long ya kejing talasi ya ki mender harangkat ki pulit ketenat infiltration hak kerdop talasi mender kabadon habernihan hagani kesengi la yoi begitu ki barjela ki bomdon di kikot kisla ki babiang labtha bikin hab lek phai biang syaka jaka kabakiwan kadba ya kitu ke babiang kikot kisla la sya bikin rung syaka jela bat bakin lek syaki jaka kabakitmu Yang dari apa? Hai dia cakap bukan dah. Ini tentang apa? Hnyautrap Youth Council SYC Central Body ringkat kajungnya don lang jong kini di circle kiba nani nopo bernihat sai sien pat minta kasih iwan adi kejaka ani nopo bernihat apa nakalang kasing nakapos ya setia betul ya kecilung sini jong kini di beri benabar khamtam ya kini di khamtam hakani kapor komentar ini ya kai kaba nakalang jong ka Sarkar Assam kala kenra ya diberi bersong daan itu yang po jela Assam ke kumna yang kaseng din bagila yoi ba nakaliang jong ka Sarkar Assam kala kenra yang diminder bat kawai ka jima kalong ba ya kani gajak dulu demi kalong ba kadi gajaka ka bajantam ya gini koiwer di bahasa be nak sina po Assam ya dia halo ka kanurem ba ni sawan yang saisin ba ni ignore harikat kajinya trelang bat ini di kulit nani po ka penihat infiltration bat kumba kalong ni iru ba nakaliang kasorta adu menta kampat simna petrekam ya kanu kaan ke ban perking ya kan kajian rung ini juga di mendia anu ko barung setelah kejuni dia adu kanurun ba kaisi ban nakaliang kasai bukan minta kasmi bat andai tang minta kasmi kini ka cuman ban pekngor ini ban pek perman ya kani ka jurung ini diberi benabar kani peng mentah kita yo gerhi bat sini bat ni bat kamdei tang hangani aku berni bat nakaliang kaseng hari ka di dalam bat komsu ila IT hagi dekat yang di distrik Ofer nakaliang yo ka cuma terpilih yang berkuai ante aku rata ciraru nakaliang di dekat kan up ante nakaliang yo ka West Kasil Southwest Kasil ba nantai sapo ribuhai semi ribuhai mingir idon kidukat kibai up ban pek perman ya kadika jurung jingni badai halak kanang rem ni sawan ha kadika step minta bakani kesini minta kumbalong mata PE rukum checking ki wei kumbang ngilap ban saki ha kadika jingwan kejungi kawang taksi ka dei kaju i ka kajing ka ba ini ngilap namar ba kawai golong ba kamdon katakaan ko perking bat kawai golong ba ngi ba ha kajing kanra kajing pek perman kajung ni
ni saki bangilap ba mentakas ni babun ba kini ki ibrio di bawah nang kinapo jela asan buan kiyo senis ko jela ka jingi kimdan watang ya ka epic ke jongki ban pisya bagi kita kinong India ban kawai galong ka ba ngiru ni sokya do kata nomor ba don sa kini ki ibrio ki ba lalong kum kitit kini ki dukan hang ni apo khan berni ki ba sim ya kani ka bentah ka ban penregister ya kini ki labor card ya kaban kalian kaseng ni sa simkia kaban ya kenduk ya keluar badi pek alo kadi ka bentah nama kum mengilap bagi saki ba bawan bandrung seni sekajela ka jungiru babun ru kita khar ki ba peri da kata acknowledgement slip ya kabana kalian keseng haki por ki bradap la depan kerensai ba wat tang itu acknowledgement slip keempat day kata registration ke ba keladap dan register la ni ke ba la tikna baki la bantre batoi ka jing kalong bangi i hakani ka acknowledgement slip kalong ba kim singdan ya kata jaka baki nitre ki kani ka pen subajur ini kalong ba kini kita khar kisusna Ilasisna lakasna tang ban yorung sya kani kajela ka jungi ya kani ka bentai na kalian ka seng hakini hindak sini sa simkia hakabangin ya kenduk ya ki gor jong ka labor department hakabangin sa ya simkia ban kren ya kani ka bentai